Strong. Шукарак, пак ја декутне шукарален панакиек емисија тари Рома ЕУ веб ТФ портал. Селе ме керавато мен поздрави на вас, нормално самар декутнен со моментално итане Аменцар. Хем мангава само те подсетинав дека Авдиве Сарсо најавин гейм и сиамен јек религиозно, доста религиозно шуши тема. Ко сакала, значи, повише те сока открина, нормално, ко кратка минутија, значи коламе на два шајпа и теди када сави тема хем состарка Кирил Пелафе, кој тано мо ератутно гости. Сакава, значи ко кратка минутија, ајде те повикуј нафту мен, те шајте ширина о лайф, та би това ко побаро број, тумен сарсо сиен увек нели си клем, джанена, дека асавкејк емисија сарсо Авдиве планирими, тани, значи, адова шајто само гигантично, сокам кел јек баре теме да, која сока продужнал да акала теме. Сакава, значи, ко кратка минутија, ко отмена два шајпа, значи, те шунен хем те дикен. Ајде, ширин на лайф, несебично, таби това нелико побаро број. Ко само почетак, мангавате се раминкерав, те поздравинав околе манушенда, тај околе дикутненда, кола со на не таро истемско вероисповест, хем нормално околада кола со ајтева керава атеистијата, не? На не се проблеми, а менде са акцептиринаја. Казам ли ко само почетак, значи, те овена савке толерантна, ко тумари коментара, харите припазинено коментара, сар пишинена соске требала те ова цивилизириме, хем сарсова киргиум, сека скоро о значи секос кога со силе про нели адава сар обмислинела треба да акцептиринал пе хем казамол нафтуме котумаре коментари, значи мате пишне нешто кога сока уврединал или пака поврединал не се перзоне. Значи ко секој случај шукарите те наведина исто дека акванарето класично дерси кога со кашај прашања те пуча, значи амаре прашања кога сојта не, а дава акана каму каленки страна, него када да во каша и пен простор, те шаја ходжа, те објаснила миге, значи тари ератутни тема амари. Ератутни тема, сарсо веќе значи акате изјавин демда, ем комаре рекламе сарсо пирге, а давајтано и Исра, суретул Исра, кога со менде ко муслима е непознато, ала текоте со вакералапе дека умира члуко наведимо. Сакава коваламе значи шајпа подорик тедика сарка облазужнал амаро имами оходжа имер ајдини таро ика уер Дизелдорф џамија. Селемин керава па непти саринен, ајде ширен лайф, това панако побаро број. Медикава веќе катаре дека о лайф доста ширинела преко јек бучужо темпо, аке намангаве исто те користинав и шанса те нели те јек баров со стотева керав са околе манушенге кола со ширинена да акала информација, односно лайф, таби те шајте овако побаро број. Сарсова киргју, шукарите му те посетина дека тоа колтумено шајпа, значи и преку и платформа YouTube, да, значи те прати на мен, сарка раке на мен, Рома Интеграцион центрум,
Од те колтмене два шајпа, значи теди кен мислика и само притисни ислика и од те тане амаре редовна програме, поточно е паралелно програма која суѓала исто Канада, кој исто време преку о YouTube. Поздрави нава, хем се наминкерава исто коледа декутнен кола се тане и преку о YouTube суѓана. Мангава само јектикно вовете дав која кава амен джанеа о Мирач Луко, нели, сарсо амен пенџараеле, тарамаро пейгамбери Мухамед саллаллаху алейхи ве селем. Значи лесконо Мирач Луко, кај гелоко Мирач Луко, козумитано ко суретул Исра наведимо, са акава коламена два шајпа, значи тароходжа и мери тешуна сар тано, значи тари перспектива лескири, односно адевакова со о муфесири агере пишинге. Са акава коламена два шајпа тешуна. Казамо ли нафтуен па најпути, те овен, значи, конструктивно ко тумаре коментаира, те пазинен хари, значи, водине рачуни, пишинен тумаре мисле, нормално, адва со туменџанена или мислинена, слободно шајте пишинен, адва етано са слободно, али матово, значи, некаске не се ве увредете перен или нешто слично, соске онда ка мора, за жал, те блокирина, односно те некас те исклучина тари програма. Да би те навол джодо те, ме, аке се наминкерава хем поздравинава сама ради кутнен, значи нека водинен хали рачуња ко пре коментајра. Машалла, дека во број дека бучкар джала. Ајде, ширенен па на хари, па соске аке ленема ми ги са обврска, па на хари те значи за 5 минута, до 5 минута те мука ходжа да имер ајдини, таби те шај, те починамен амаре редовно програмаја, а на мангава те пропустинал никоја, далеске ширене на лайф, таби те авен сари не, хем те шунентаро почетак, значи и емисија Сарка Джала, хем состарка Килопе Лафи. Па најпути темајтани, о Мирач Луко и пейгамбере скоро. Тари јавер перспектива, сар увек сар со сиентумен сикле, значи ко прво пути о имам, о ходжа имер ајдини, ко прво пути Керала Акалестар Лафи. Нормално амен која се немки џамија, џана јасавко нешто, али по прво пути кој јавност. Месиум радосно, осетинама стварно радосно и привилегиримо која кава пункти, прво пути те иклоло ходжа хенсар со сиенсиклете откринал нисаве буќа кола со наштишунена јавере има места. На претеринава кедава керава дека овитано чачипнаски моментално едино имами кова иклола хем кола со разоткринела будбуќа, кола со јавера имамија, за жал, таробило саве разлогија гаравена. А далеске ширенен, гигантично тема, танија каја, о Мирач Луко е пейгамбере скоро. Мангава само те вакерав дека и сега ми прена 2 минутија, оходже и мери танове спремно, камука, значи, ек 2 минутија, джикото праља кеденапе, да би те нашти, нели, те на нашавен никој, него товен, таро само почетака, далеске, повикујнавато ме ширенен којм сушај о лайв, това ко побаро број, соске акавајтано буд, интересно, теџана. Секој ек тумендар, нека спреминало кола со мангена, да те значи те контролиран, а ке Канада мангава те повикујнавлен, некален англапесте значи Кур'ајна, те шајте пратиненда о аетија кола со кадем пеленге и према која аетија значи те шајте пратинен акава сохпети, те акава шужо дерси, односно те шуна значи ходжа са сока шуна смена нормално те контролирана хем агјареда това ко тек. Значи те шај пошкарта халјовада исто со абдивека и келопе акава шужо дерси. Па најпути се намикерава саринето, ма престанинен те ширине на лайф, споделени на кала лайфи, да би това ко побаро број, а джи тогаш намагавате му кавише ко бекстејдж, амаре ходжа, кам кавлетар бекстејдж, агјареда ка почина официјално амен, амаре редовно програмаја. Овен са сте со истиме поверење, хем со сиендово како баро број. Па најпути се намикерава самаре прален тарај исламско вероисповест, хем уедно се намикерава и околе прален кола сојтане тарај јавера религија, значи шукара ленамиге, па најпути ки амари Рома ЕУ веб ТВ портал, авдиве сарсо џанена, значи специјално ексклузивно и тано амаро ходжа имер ајдини ки тема о Мирач Луко и пейгамбере скоро. Ајке гјаре. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Aleykümselam. Sevgi Tuke hem satu tiremisa firenge so momentalno sledine namen tarakala tikne ekranja ili pa tarakala socijalna mreže.
Шкаралена менди. Те дикена. Ме морате ва керав дека моментално дикнаме негде шелу 3 джене, значи ко само старти, оманушај две аџи керге палете дикнаме ко старти, значи сар со амаре дикутме пенџарена ме берем сиклета, не дека мен редовно кераја ситке емисија, кокала маре емисија и пало доада и синисаве шуже састе, значи дискусија која со водинена пе машкар ко мануша, нарени со проблеми, джека на транспарентно кергјан лафи, значи сикаѓана два сар котар лела песаакава, ема далеске да ме осетино привилегиримо ко секој случај, значи со авдиве какерот и ек шужите ме лафи, таро мирачлуко, кова со пре нисаве курке, je kurko, neli? Acá neko bordivesa, umirače pegambere skoro. I doleske da alim tija kaja tema, namjerno. Alim tija kaja nam tema, normalno, neko borberša već tu terineama po javnosti artiklova kalete maja i te obrazložinavla. Iako sekogaš cidama si, ne? Pribidejki таро од ова со буд број таро амаре кралја муслимања джанено од ова класични умирачи пегамбере скоро Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем скоро имети килум таро јавер перспективе те објаснав умирачи секогаш аѓар синема јек осеќај палмандете нова нападимо иако требала са од ова во испитимо таро амаре нарочно амаре водичја исламескере кола свакодневно бавинела или па свакодневно си кавала е муслиманен или па и керала дерсија неке ме би секојаш препорачинава или би мангава сине свако е камендар кедман чунелама пало двати испитинел колескере лила или па не ме вакерава секојаш па ко најпросто нешто, нека жалко Google и ко лескоро Google, ко да просто испитиве каракел да постоинела нешто аверта родова со аменџака на джанглен. Со ски авдие доста агјарва кердо доста алинија иклювена веќе ко јавностија и вакерена очачутно паќе ибе исламе скоро сар амен требала те чистина o dini i religija, naročito o islami, taro dva paća ide kova kuvdoja menge sar taro jaudizam ili pa mendeva ker do dva sar israilijat, taro jaudije, taro kristijanja, taro javer religije i agarda mešinjape i avdeja amen i sjamen je kasavko paća ide. Avdeja ka probina normalno, to je obrazloženo umirači, пегамбере скоро Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем скоро и расправа таро мирачи на неот авдие од кедмејкино и расправа и мираческири постојања таро прва генерација па саџи авдие од расправа машкарко учиме машкарко улема ама те лилем ко праведно испитување или па те чигемки вагај куранескери тега ника дика премал е куранескере јакенсар о мирачи или па о Исра. Аја, те почмина прво. Шај те почмина? Шај. Те се ламикира пред те почине, хоđам те се ламикира самаре гостен, значи те гостен, тај ме гостен. Хем те повикуинален те ширенен о лайв, таби те ова пана ко побаро број соске, а кава по прво пути кој јавност. Кој јавност ке клол и аделеске да сматринава дека требала со повише дженекава нели те конзумиринен те шунен таби те джанен о разлике. Аделеске таби те леске повикунава сама редикитно значи надинама дека гласоја са окејтано доколку на пишнен манге соске јек гости пишингама ги дикутно дека нешто слабо гласо шундо дали е на лед гласо шајто умиро или Па, ајден ка замолинав американен, нека денма јек фидбек, джана значи дали о проблемите на огласко, или па амендар, или па таро адва дикутно кога со аке бакелала дека огласо послабо харишно гел. Мандар функционирала сам, тут шунавато бушкар хоđа, и не би требало амендар то шукар огласо, аке си амен веќе. Значи огласо тано со оке, шунгело фино. Ајде бисмилај шех. Ja, bismillahirrahmanirrahim.
Ко ислами или пагар вакердо е куранескере якенцар дикло, е куранескере пенџеркендар дикло, ко ислами постоинела салде или пако Курани спомнимо салде дуј празникоја, Куранеја или па ајетенцар. А катар мангавате почмина. Одла дуј празникоја колатане ко ислами спомниме, тане о Лейлетул Кадр, сура Кадр, инна ензелнаху фи Лейлетул Кадр, hem o mirači kova arakljovala ko Suretул Исра. Ака наменде традиционално намен вакера мирачи, додека ко Суретул Исра на не мирачи него ли спомнимотани Исра. Исра и јавер нешто, мирачи и јавер нешто. А вдиека пробина одла дуј поимја машкараменде те одвоина или подла дуј терминија машкараменде те образложина машкар какала прала со моментално намен дикенан. O mirači ili pa o Isra, spomnimo ko Suretul Isra, čak i si celo sura po Kurani Azimushani, deși e tato sura, o Allah Jelle Shanuhu počne Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-majdi al-haram ila al-majdi al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Акватано о јек о ангуно о прво почетно ајети таро Суретул Исра, кога ко превод значила славимо нековол окова, јани о Аллах, славимо нековол окова, возвишимо нековол од ова, кова пире робе таро Меџидил Харам, тари Каба, авдие аменде пенџерутно таро Меџидил Харам, пиравкергјале джико Меџидил Акса, зате си кавел деске некобор ајетија, јани те си кавел деске некобор ајетија. Аква и о класично превод со амен пенџараја или па амен кет почминаја те кера лафитаро мирачи, аква и тано о ајети амаро главно ајети кога почминаја те образложина о мирачи. Иншаллах, около празникоја со постоинена сад, например, од дуј бајрамија, со амен славинајален сар Курбан бајрам или па Рамазанско бајрами, сар Шабан, сар Масек Реџеп, сар, например, Регаи, сар, например, Омелјути, пегамбере скоро, или ред јавер дешу дуј празникоја со исијамен ко исламско календари, е ке одла празникоја на не спомниме ко Курани, ама аѓар те диклем ко некобор хадисија, адала празникојата не спомниме, сар со испомнимо од дуј бајрамија, да, хадисенсар, со значила о бајрамија да амаре сар, о Рамазанско бајрами, сар о Курбан бајрами, тано потврдимо, амаре пегамберескере Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллемескере праксаја или палескере суннетеја. Додека Куранеја исјамен салдо дуј празникоја, одлатано о Кадр, Лейлетул Кадр, хем о мирачи кова аракламен англадер некобор дивеса или по два Исра кова амен аракламен англедер некобор дивеса. И Исра или па сар мирачи амен дикаја ко амен деко муслимања, нарочно ко класично муслимања и пенџарутни сар јектаро најбаре муџиза е пегамберескери, со скјамаро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем гело те дикелпе е Аллахеја или па кергја лафи е Аллахеја. Еки акава мангава катар те почминдор таро ајети, кај со Аллах Джелле Шануху вакерова ко Суретул Исра, славимо нековол, Субханеллези есра би абдихи, славимо нековол окова кој пирав кергја. Екана Исра, Есра, а кате Аллах Джелле Шануху керова лафи тари Исра, со значила Исра, Есра, со значила по арапски, значила пирибе управи пуф, те пире, нека сте пираве. Исраи нека сте пираве. Ја кате Аллах Джелле Шануху вакерова минге, ко Курани Азимушани, славимо неково окова, кога пире робе, пиравѓале ракјате. Акова бути важно исто те спомнам. Лейли, ракјате, пиравѓале, таро Меџидил Харам, ко Меџидил Акса. Акова и Исра. Исра, ко превод, значнува ракјакоро пирибе. Ракјакоро пирибе. Или ракјакоро путување да шајтово. Путување нашите вакеро. Путување на. Акана мирачи нешто јаве. Акана мирачи. А менке о мирачи потврдинала пе хадисеја. Значи ајети на не амен таро мирачи, него амени самен хадисија.
и одовата инјектаро најбаро агар вакердо веродостојно хадиси кога раклевала ки Бухарија, кај пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем гелоко мирачи. Акана сој мирачи, мирачите но возвишување, пирибе ко скале, возвишување према о сема, према о небесија. Акана мирачи, тано те возвишинету, јани те уште, управ на телетеджа. Управ на, тоест телал на упретеджа, тано мирачи. Сар по скале се упловеа упре, а јарда значилно мирачи. Додека ко Курани азимушани на не мирачи. Ко Курани азимушани си исра. Путување, пирибе, раќакуро пирибе. А у мирачи тано возвишување, упреджајбе. Телал упретеджа. И акава ја менге потврдимо таро хадиси, таро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Ја герда, ака ја случка, акава хадиси, кога раклевала ки Бухарија, или па раклевала ко Муслим, или па раклевала која вер пренесувачија, акава хадиси, агар споин кергеле е исраја и заедничко, а менги калге јек, агар вакердо ме, агар вакерава, и калде а менги јек приказна, кога деле приказнате Андре и мешиме различна религија. И ме вакерава секогаш, амаре хоџенге, или па амаре имаменге, или па амаре манушенге кои кловени предајнена, пазинен со предајнена амаре праленге муслиманенге, пазинен со предајнена амаре джематеске, соске пазинен ко коркори мирачи, ко само и случка таро мирачи, или па одија приказна со Амен Џанајли, одва ривајети со Амен Џанајли, и си Андре ширко. И си ширко. Мислиндор емотивно те објаснина е пегамбере Мухаммед саллаллаху алейхи ве селеме, мислиндор те возвишина е пегамбере, те бар јакерале скоро меками, амаре пегамбере скоро Мухаммед саллаллаху алейхи ве селеме, скоро сокереја и кловаја таро монотеизам, и кловаја таро амаро чисто паќајбе. Додека амаро дини, амари религија, амаро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем на мангела амен лете возвишинале. Амаро цил сар муслимања, амаро цил на неамен те бар јакера е пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. Кој шај те бар јакера пегамбере? О Аллах. О Аллах бар јакера пегамбере. Сој се амено муслимања те бар јакера пегамбере. Амен со требала те кера е пегамбере те пратина, е пегамберескини пракса те практикуина. Од ова со пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем вакерга или па кергја или па со кютна од ова одобринга. А на неамаро цили амен те бар јакера е пегамбере, на неамари бути и на неамен обавеза управо муслимања, амен е пегамбере те возвишина, емти кавале таро од ова лескоро чачутно пегамбер луко, те чивале побаро таро мелеко, побаро таро наџанава со пашеджи кодевел, јани меа јарва керава, амен асаја и христијаненге дека о христијање Хазрети Иса кергеле сар девел или па девле скоро чаво, ама амен да несвесно, која моро подсвес, амен да мари пегамбере кој исто нешто кергемле. Кој исто нешто кергемле. И ака те и разлика, амен наштите разликуина. Жалосно, амено муслимања, аква наштите разликуина. Соске добором барија кергеме пегамбере, добором возвишингеме пегамбере, акале мирачија, хеми кловаја тарудини. Јек случка таро мирачи кава ќе рафтуменге, јани каваја пегамбере таро побаро нешто таро мелеко. Кате се тингемамен ки случка таро мирачи, ке да маро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем джала е Џибраилеа, ке да воладжи ко сидрету мунтеха, а да ја случка кај спомнимо, ке правила пе и перда е пегамбереске, текувал Андре, сова кело до тој Џибраил, ја Мухаммед, меѓу акате и мири бути, ме јек чекори по англе, тегелум кат хављовав. И кој кувала? О пегамбери кувала, о Џибраили палала човала. Со значилува, о Џибраил да ништо не премало пегамбери. О пегамбери ресела. И калеле таро манушикане својствија. И калгемле на само таро манушикане, тале мелекоскеле својствија. Побаре таро мелекуја да кераја.
e pejgambere. Yani me agar vakerdo paralelno je Allaheja kerajare. Znači od te nikoj naštite kul, osven o Allah emo pejgamberi. Emo do te odova komunikacija taro ettehiyatu soamen čitinaja ili pa soamen di penjarutno kamare hadisija ili pa kiamari amaro klasično pakja ibe o kerive lafi amare pejgambereja hem o Allah Jelle Šanuhu kaj so Džibrail a.s. da korkuri sar meleko do te nakuja. Me akabava kerava samare pralenge muslimanenge. Pravalen, amen muslimanja sijem. O Allah nadinga amenge obaveza amen te barja kera je pejgambere. Amen ge Allah nadinga obaveza amen te vozvišina je pejgambere. E pejgambere ka vozvišinelo Allah. E pejgambere isi koji te barja kera. Amaro tano kodova soi e pejgambere te praktikuina. E Kur'ane ti praksa te ana. E kama inšallah te halova yekutiti. I akana sovola mende ko muslimanja, akva Isra adava rakakoro pakeibe, rakakoro piribe meşingemle emiraçeya. Meşingemle emiraçeya. Ko Kur'an azimuşan isi Isra. Rakakoro putibe, rakakoro piribe. Piravjale zate sikavă pire ayetia o Allah Jelle Šanuhu. Ama o mirači prvo puti ki istorija ili pa ko hadisita no spomnimo taro Ibn Ishaq 210 godini palo pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. O mirači spomnimo. Hadiseja. Ko prva generacija voopšto spomninela pe asavki ekslučka je pejgambereski. Razmistine. Ko asavko nešto nas spomninela pe. Ki Buharija da isijek hadisi taro mirači. Ki Buharija isi hadisi, ko muslim da isi hadisi taro mirači. Islučka taro mirači, sar ki Buharija, sar ko muslim, na nejek strana, znači 3 strane o hadisi tamo. 3 strane. A gari pišimo, a gari obrazložimo od ova mirači, mila kerava režiseri da to usine, a savko filmi ne bi pišino vlastine. Režiseri to omanuš, a savko filmi, a savki izmislotice ne bi čiva vlastine. Ime, akava čivava tumenge ki tumari godi. O Allah Jelle Šanuhu dinge amen godi. Soske dinge amen godi, ti upotrebina. Na dinge amen godi samo do te tebe šel kakva amaro šero samo agar tebe šel, nego isile funkcija. Sar su isi e želudniko funkcija ko amaro organizam, agar vaker do kamaro telo. O želudniku isile funkcija soj te varinel i hrana. Agar da i godi isile funkcija. Ti upotrebinela. Mačimla ki strana. Macinem tumari godi ki strana. Nego upotrebinen. I funkcija dinga tu meno Allah. Na ne samo jek muskuli Andre kova bešela ko tumaro šero. Akate je problematika. A meno hadisja sartaro muslim, sartaro Buhari, telilem ti ispitina, kade ka korkorio hadisija da maškarpeste nasoglasinena. Maškarpeste isile različna rivajetja, isile različna vakeriva. I akama različna vakeriva, različna rivajetja so postojnila ko hadisija, trebala te ispitinalem. Soske o muslim nešto aver vakerava, soske o Buhari nešto aver vakerava. Taro akava mirači. Soske amengja savko nešto vakerena. Te amare imamija, te amare vodičija, dikeno o hadisi, sar vahi e Allah eskoro. Kovatano lavzen e pejgambere skoro lavzi imana taro Allah, tega niko hadisi kontradiktomno nešto nasminela toho. A korkori ki Buharija, hem ko muslimi si kontradikcija taro mirači. Soske o muslim vakirala o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ko mirači djelo taro Mesdžidil Aksa pa naupre, a o Buhari vakirala odova prenesuvanje neskoro tano slavo, o pejgamberi djelo taro Mesdžidil Haram, tari Kaaba djelo direktno ko mirači, te dikel pe Allaha. Mirači ket kerava lafi vozvišibe. Israj aver, objasningem. Israj putujbe. I akate Allah Jelle Šanuhu vakirala piribe. Samo piribe, rakakoro piribe taro Mesdžidil Aksa, jiko, taro Mesdžidil Haram, jiko Mesdžidil
Акса. Mescid-il Aksa. Mescid-il Aksa znači Harica podur mescidi. Tan kaj so kerala pe secde Allaheske, tan zaten mescid znači avot Allah fi secde yezcidu tekere secda Allaheske. Yani tekere ibadeti Allaheske. Yani soji Harica dur yek mescidi. Ko prevoz znači. A kate o ulema bare rasprave isi maškarlende, ko učenjakoja. So isi rasprave, da li o Mescid-il Haram so ko Kurani azimušani o Allah spomninevale, ta no odova Mescid-il Haram kova arakljovala avdije ko Jerusalim, ko Kudus. Da li odova Mescid-il, da li ta no odova Maabedi, e Suleman aleyhisselam eskoro Maabedi, yani leskoro tam leskeri cami agar vakedo, leskoro mescidi sof gradinja, dalje od ovatano. I akate so prosto ispituvanje, yani te kugen prosto ispituvanje, znači jek najprosto musliman, jek najprosto manušte ti ispitinel, kad ikel deka o Mescid-il Aksa ko vakti e peygambereskurun sine rušimo. I to volda sine na džanina pe sine točno leskere granice. Soski o Mescid-il Aksa taro Suleman aleyhisselam, pa džiko Hazreti Omer, soski o Hazreti Omer gradinela ket kuvola ko Kudus, ket kuvola ko Jerusalimo Hazreti Omer, tegani gradinela o Mescid-il Aksa, em dobinela o anaf Mescid-il Aksa. Dodeka ko odova vreme, adava anaf Mescid-il Aksa na sine. Adava anaf na po... Asav ko jek Sorabotka isi musliman ingeri, ko odva ispitinge. Endikena de ko Mescid-il Aksa advatano tan kaj so kirala pe ibadeti, e Allaheske, araklovala ki Mekka. Dendenezde isi adavatano do de ki Mekka. Kova negde kataro tarikaba tano o 100 kilometre dur. O 100 kilometre ko drumo premal o Taif. Odvatano Girane. Odvatano iknula pe Girane i dolina taro Girane. Od te amaro peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem jalasine ibadeti tekerel. Sarsu jalasine kihira cidela pesine kihira tekerel ibadeti. Agar amaro peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem jalasine kodva Mescid-il Aksa ki Mekka. Yani ki Mekka 100 kilometre tari Kaaba ki Mekka odote araklovala sine odva mescidi kovodote sikavala sine o Kur'ani. Yani sikavala sine ki godi e ashaben o Kur'ani ko odote ikirala sine lenge dersiya hem odote kıldinena sine namazi. Eke odoya rat o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tari Kaaba sine ingeldo ko Mescid-il Aksa yani yek misli taro učenjakoja isi ili najek taro poviše do broj učenjakoja isi kaj o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem gelo ko Mescid-il Aksa ko araklovala ki Kaaba na ko Jerusalim ko avdiyamen adva penjarayale ili pa yamende ki yamari klasika odova penjarotno. Ama meva kerava so je prosto sorabotka tekerja svako je muslimani kad ikelde kako odova vreme o Mescid-il Aksa rušimosine ili pa i Mescid-il Aksa prvo puti palo odova gradinela pe ko vakti Hazreti Omer eskoro i tegani čivena lakoro anaf Mescid-il Aksa. Mescid-il Aksa. Ko korkori o rasprave taro hadisic baš o mirači peygamberi skoro Muhammed sallallahu alaihi ve sellem skoro sova kergimo da kontradikcije maškarteste su isi sarki Buharija, sarko Muslim isi o rasprave e peygamberi skere ket gelo peygamberi ko mirači ili pa ket kergao peygamberi o mirači. A kad te isto isi različna dikiva učenjako skere. Neko je vakirala dešlo v to masek angleder tekerel i hijra, ili pa neko vakirala deš masek angleder tekerel i hijra, pa čak duri ko Fahrudin Ar-Razi, sar taberi, sar javer mufessirija su postojnila, vakirala peygamberi angleder te avelneske peygamberliko gelo ko mirači. Dike nekana najhanice i svitumen deš različna prenesuvanja prvo ket gelo peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ko mirači. Ama o klasičnoj su jamende
proširimo i amen su odova džanajale, tano deš, to je džiko dešo v tom masek, o pegamberi anglederti kjer i hijra gelo ko mirači ili pa kjer akaya Isra. I amen kodova açovaya, i amen da adreja klasika tumen jadava prenesinaja. Pa čak duri ki istorija islameskeri džanova pe točno o vreme kada maro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem gelo ko mirači, adale beršes Kur'ana sine o berš tagakoro, sartva kera itaga, tužno. O berš kodova berš o pegamberi našavela pire romnja Hatidja, em cu isto berš našavela pire kako. O pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Od vetaro žalost. Yani o berš žalosos, taro žalost. Yani tažno berš pegamberi. I akava soi kedo pegamberi sine bud razočarimo soker ge pegamberi jala ko Taif. Mislim dorsos ke ko Taif ka продолжинел te širinel o islami. Mislim dorsos ke odoteka še te proširinel Allah eskoro kelami. Ko Taif da ništo narakilale poškaro dva su araklale ki Mekka. Ko Taif da o Taifčanija da pegambere počninge te maltletirinen ili pa te brkinen. Ko isto berš. Znači, kad merala leskeri Romni i Hatidja kad merala leskoro. Kako? Džala ko Taif, odote maltletirimo, brkimo o pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Leskere posilime čaveja Zeyd ibn Sabiteja, Iran elape palal, akademate kva istorično so, Iran indor palal o pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, doborom tažno o pegamberi, doborom razočarimo o pegamberi, taro leskoro životo, taro leskoro poslanstvo, pa čak duri si prenesuvanja rivajetja taro akava, da o pegamberi ko dva momenti rodingja o Allah te cidelle staro pegamber luko, so ske našti više te piravalo pegamber luko. Yani, adala opterećenje taro leskoro pegamber luko te cidel. Ama hadisi si, huljala od Džibrail alaihissalam, iako te pučela pegambere, ja Resulallah, vaker mange akana akala duj planine, svaraklove na maškaramende, vaker mange adla duj planine, upravo Taifčanja, šajme, jeke balvaleske te naredina, hem saje Taifčanin te uniština. Amo pegamberi vakerala, Allah tane odla koji nađenena i taro lengoro biđam dipe grešinena. Akva jek prenesuvanje, a sa kojek emotivno hadisi isi taro mirači, kova medan gleder dešu pantver, te kugen mire dersija te šunen mirači pegamberes. No meda kova hadisi, hadica emotivno, muzičko, emotivno palal jek hintergrund muzika, palune muzika, da hadisi obraz dežinjum Zeyd ibn Sabite. O hadisija taro mirači počminena akatar. Ili pa agar da nesale hadisija kaj su Isusu počminena da o pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem angleder te džal ko mirači, lenale duj melekoja em čistinena leskoro vogi ili pa leskoro kalbi čistinena. Kova voopšto akva napasuinela pegambereskere dživdipaja pegamber lukoja. Ja, a kada stari se dujdi, poviše to dikibe. Kobor puti pa čak si pučibe. Kobor puti o pegambereskoro kalbi čistimo. Neko vakirala jek puti tar učenjakoja, neko vakirala duj puti. O jek puti kad našavgjovala po leskere tikne verša, tari halima, kad o pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem našavgjovala tari halima, odo te čistinala pe leskoro kalbi, hem jek puti angleder te džal ko mirači. Yani duj puti čistimo. Neko vakirala na, jek puti čistimo, odova i salde kad gelo ko mirači. Soski čistimo, sari čistimo, te angjum tumenge prenesuvanja sara vladava kad i kavako kristijanstvo. Kavako kristijanstvo. Te i pegamber luko, te i pegamberu Allah angleder čistinjali. Allah angleder čistinjali. Nasinele, pa čak duri i si prenesuvanja taro hadisija sar čistingele skoro kalbi. Yani kalge ole skoro kalbi, tov gele zem panjeja, em palo odova čige palem ne skoro kalbi. Yani sakava ikile taro manušikano realiteti. Taro manušikano realiteti kuge kodola
filmija su aviamen dikalen naučno-fantastična fantazije su postojene kod la filmija i amen da den denes 1400 godini adava halem, adava pilem, adava pakandilem i agarda su kergem vozvišingem peygambere su skeniyek peygamberina kerge asaf komirači sar su kerge o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani sağ kola peygamberi aleske kurbanine kaçan agarva kerdo sağ kola peygamberi aleski buttikne zarazdik amare peygamberesta sus chiamaro peygamberi e asaf komirači kerge so ket kuya ko devel ko Allah celle şanu niyo meleko Cibril naftisine te ko ama eke of kuya niyek peygamberi asaf ko mirači na kerge agar pakan dilem agar dingamenge agar halem da kala ya ama tediklem ki istoria islameskiri tediklem ko kitapya sar Tevrat Zebur Injil kadikali ka sau peygamberi kerge mirači te sau peygamberi kerge Isra I man te pušlen ma argument ki te manglen te daftumenge kana te kergem nat prevar maškar ko pejgamberia mansar te kergem nat prevar me ka daftumenge ye kayeti taro Kur'an azimushani kadiken de ke Hazreti İbrahim aleyhisselam eskuro mirači sine pošukar za razlika taro Hazreti pejgamber eskuro Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eskuro mirači Šajlja sad ko nešto te kera nat prevar maškar o pejgamberia koji samo mirači koji samo Isra kerga, koji sar diklape Allahi. Sve koji diklape, svakoj pejgamberijski funkcija sine te dikel pe pire stvoritelja. Te objasnilneske. Saro Hazreti Musa aleyhisselam so gelo ki planina Tur. Yani ov gelo ki planina, yani pirindor gelo diklape Allahi. O Hazreti Ibrahim'da o dva potvrdinova mingi ki suratul Taha eftavardešu 500 ayeti. Eke, o demiri odmah vičal jamenge o ayeti. Suratul Taha eftavardešu 500 ayeti. O Allah Đelle Šanu vakela i amen si kavgem Ibrahimeske o carstvo taro nebesja hem tari puf. Yani ovci si kavga sa Hazreti Ibrahimeske. Hem o nebesja hem puf. Ama amen zamatea čova popala taro Ibrahim aleyhisselam. Amaro peygamberi Matoval bud palal, amen da morat izmisliti nasav kojeg nisamo miračluko so nijek pejgamberina kerga. I amen bizo te razmistina, doborom vozvišin geme pejgambere, doborom nepravilna rivajetija čigem kod je prikazna kodova rivajetija, čigem su i klilem taro čačutno pakja ibe yani i klilem taro monoteizam i klilem taro teuhidi kergem onaj bare širkija akale kakva muđiza jarva kerdo kakva slučka je pejgamberijski Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eskiri. O peygamberi gelo Isra, o peygamberi kerga Isra, isyamen ayetija, isyamen amenna pakjaya kakva, amana pakjaya kodova režiseri kova pišinjajek asaf komirači, kova pišinjajek asaf ki Isra, kova korkori olada maškarpeste, korkori o prenesivačija taro hadisija so prenesinge na nelen jednoglasno vakeribe taro mirači. Sar o Buhari, sar o Muslim. Sao hadisija su pišinjena ko Buharija ili pa o hadis su pišinjela ko Muslim, tane o prenesuvačija yani na doresle ko od ova verodostojnost. Yani kodva sahih hadisi. Neka ispitiren kovor mangena. Neka lena kova pišinula kojeg bosansko lil kavakera. Ka spomnek bosansko lil, fetve taro Husein Džozo mirači. Odo teka rakende kao hadisija kova rakivala ki Buharija, tano ahad hadisi. Ahad hadisi taro jek prenesuvači. Kova odo te leski amen naštite vakera de kakva hadisi tano verodostojnost. Znači navala ko verodostojnost. Ahad avala taro lati jek, arapski značila ahad. Jek i avala taro jek prenesuvači. Ako hadis taro jek prenesuvači. Ama te diklem ko te sporedingemo hadisja taro Muslim, amen laja Muslimem Buhari, so skja menge tane adla kitapja jek taro najverodostojna kitapja palo Kur'ani, azimušani, amen deko amaro klasično pakja ibe, i amen te sporedingema kala hadisja deka kadika o Buharija na prifatinela je muslimeskoro hadisja, o Muslim na prifatinela je Buharija skoro hadisja.
Кога мирачлуко, машкар пестеола да коркори и силен различна вакериба. Значи, на неамен, тия каја муџиза, веродостојна муџиза, тия каја муџиза и адеа муџиза кога требала само муслимања теџанен, тега ни коволци намен прецизно аетија калестар. О Аллах на есине те му келамен, амен те да различна дикиба калестар. На есине те му кел, те вакирна мен наџанаја. Тарсу дела hođam Ибраим алейхиселам, козум јасно о аети дела таро Ибраим. О аети таро Хазрет Ибраим веќе диндо јасно. Ама пегамберестари бут исто јасно диндо ко суретул Исра, не? Пегамберестар да и бут јасно. Значи со си кавјанеске лескере аетија. О Аллах си кавала лескере аетија. Пегамбереске Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Ама кате Кед вакелопе и Аллах си кавола лескере аетија, амена кате веќе нашавгеваја и почминаја сои акана пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем ангелеске обурако, јагана о исламско учења која куѓе андре. Сои ова бурако. И интересантно, мања кава аса ибнаскета, учења која почмињето образување со ибрако. На не ни грас, на не ни хер. Машкар грас, машкар и машкаро хер. Субханаллах. Маска. Мана джанава ме да со вакерен ту мен со кава, ке на интересина мама. Па вакерен со ја хер, ја грас, Аллах. На не ни хер, мишим на не ни грас, на кава и на джанава ме да со. Добром да те келе на маре гојај. Добром да те келе на маре, амаре динеја, амаре чисто не динеја, амаре религијаја. Добром да амена калестар те не беше ти испитина хем те читина. Него сари пренесима аменге таропуре, а ја рилем ко амаре кана и амен ту менге пренесингем. Такли, ја ни копи, бризо те испитина, почненге мо хадиси таро мирачи ту менге те вакера. Гана, о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем гело комирачи, агар гело додека амен само ек пути те треперина, гело хемало. Пренесено по хадиси тари Хазрети Аиша радијаллаху анха. Сова келе и Хазрети Аиша радијаллаху анха. О пегамбери кет гело комирачи, добром гело сигате, па чак дури со лескоро тан сине Тато. Авален. Па долором да ја чилакана. Те диклем кет гело пегамбери комирачи. Те диклем со скеов гело ко вакти тари Мекка. Значи ко време додека си неки Мекка пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Соро дела и Хазрети Аиша кога синела јек берш, предпоставка таро јек берш. Максими соро дела која тако е пегамбери скоро. Со кога пегамбери насине панда прандимо е Хазрети Аиша. Соро дела и Хазрети Аиша која тако е пегамбери скоро. Временско напаринела. Временско воопшто напаринела кава. Ама о хадиси амена халем пилем и авдие ту менге пренесинај. Аѓар ли пренесинала пе? И Хазрети Аиша панда тикни, панда нанела наџанава со ту мена менге вакерена дека и Хазрети Аиша си неколе скоро ја тако. Ко пегамбери скоро. Па савко дали нешто капаќа. Испитинен, хронолошко испитинен. Бешен сар со мена шавала миро време. Таро енциклопедија Куранескери, таро Фахрудин Ер-Рази, таро Табери, таро Байрактар Байраклы, таро Сакала, Ибни Кесир. Бешен испитинен, бешен харица, читинен па постен пренесинен амаре праленѓа кава мирач. Ама телилем саршунгем, аѓар те пренесина, нормално на ширко те кера, а мен ка изводина да ка изводина ту менге ко мирач. И со изводингем, Ибни Хишам, пало душелу деш берш, и кале лакава хадиси. О хадиси дикен сартано, араклова о хадиси. Пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, ко диве, ко време таро пладне, валлахи читинен, ко време таро пладне, совола, код ова кратко лескоро сојбе, кед уштела таро сојбе, објаснила јек суно. Сова керела, гело пегамбери ко сема, ко више
Sfere, te shayo Allah Jelle Shanuhu te sikavelnes ke o cenneti hem o cehennemi. I objasnila kana posuno. Iva kirla ale doi meleko ya viz vazingema dobro mangima jiko sema jiko nebo dobro mangima somebi vakirla bitte te vazdan sinemo vas kastaraf sine o nebo. Yani pravgol sine o udara taro nebo. Akate çinav gelo hadisi. Cekate. Yek suno peygamberesko. Tesikaveleskeo cenneti mo cehennem. Suno como peygamberi preku divedi kelale. Akava suno lile, akava hadisi lile, amenge kergele nešto so yektaro najbare mucize peygambereske. Iakana te gelem ti ispitinao peygamberi Asaf nešto pišimo ko hadisija, asaf nešto pišimo ko kitapja, sova kerno peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kad gelotaro međidile haram, zatim si akana različno dikibe, kotar gelo, da li tari Kaaba gelo peygamberi, ili pataro ummihane. Tari ummihane. O peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Nešto te magnom te vakirav džiko mare dikutne, te selam inkeravlen, hem te pozdravina normalno kolene koja su kugijekana. Bi zamolnjavate spodeljene o informacije, to ovako povaru broj, a ujedno bi mangavsne isto te napomeninav ko sam početak emisija Korova Kergem, deka dokolko isto men prašanja, kad zamolnjav tu me sarinen, adla prašanja tu mare te pamtinelne, ko kraju emisijake, znači kada kratko vreme, ko te su kao odgovorino opet umare da prašanje. Ali akana te činavaje hođa, hem te puća, a savko nešto znači srcova kergjum ko samo početak našti činavaje hođa, hem našti da te neli te rumina i koni su načini programa. Znači tu mare prašanje slobodno, garavenlen i od koga kada o vreme toga šajte postavine tu mare prašanje, ko ven odgovore me. Apsolutno. Nađana je kotar gelo prvo, da li gelo taro Kaaba, da li taro ummihane. Gelo peygamberi. Akate da različna hadisija, sve koji branilja piri teza. Apsolutno me da akate nikaskeri teza na vakerava, aka ja tari točno, ispiti nendiken koja tari točno ode alen. Mispine nasuski točno. Ama amenjana je, ayet vakera međidil haram tani Kaaba, akate na nema man poviše so te ispiti, na nema poviše so te razmisli, isimamo Kurani, isimamo kitapi, me odoleki, Kur'an este amenna pakjava, imaneja pakjava i o peygamberi gelotari Kaaba. Ama kate akane kavena kana o izmislotice e alimengere, akana kaveno režiserija. Ama o režiserija kad kaven navena taro islam, kava keratu menge posle, kota ravena. Taro kristijanja. Janina li kota riklivola onaj bari ujdurma taro mirači. Soskio kristijanja, janina sova kerne muslimanenge. Amaro peygamberi ili pa amaro devles horočavo o Hazreti Isa ili pa Isa ili o devel amaro gelo ko nebesija. Tumaro so kerja. Tumaro peygamberi so kerja. Amen da kačova palali. Ova kadena mingi govame na njegote da. A? Znači morate da biste šeto. Čekaj, ako vaš peygamber bili, naš bil. Amaro da si ne akana soa, amaro najbaro kakera ne akana. Sad tumari koven telala maro peygamberi. So kakera, taro međidil haram gelo ko međidil aksa. Kad gelo ko međidil aksa, sao peygamberi ya doja kergele. Dikere, acı kergele. Ama Allah vakti namazı. Akana kakıldinen namazı. Akavada pişine amengi. Odote o Hazreti Musa, o Hazreti İbrahim, odote tano Hazreti İsa. Yani peygamber ya ta peygamber ya. Yani İsa o peygamber ya. O peygamberi kuya, yani asar odva şukar yek çavo, odva şukar çavo, namusliya çavo, nika skoro hatırına pagela, pamaro peygamberi agar beşela, niko ne usula namazı te kodila. O Džibril alejselam da džalaleske ko kanma kerala, dodeka tu ni klovea kala niko ne tiklao. Allah tuta cikerena. Tiklao. I o Džibril alejselam guringale pe pakencar, znači pakajsi je Džibril. Guringale pe pakencar, ovde ikilo Angle, ovde imami močorolo. Inače ovsina jer
namusliya devam et çisto. Sov anlavo Musa naştisine diklo Hazreti Musa. Musa tu peygamberi iklo. Hazreti Adem odote vakilla ketbeşelo odote Hazreti Adem aleyhisselam ketbeşelo Hazreti Musa ketbeşelo Hazreti İbrahim sarmı adına imami kova. Kırıla tusyan peygamberen gora peygamberi. Tusyan hademun nebi. Tu iklove. Tu da cikerina tola imami tabi. Meçhule akavada amen halem ko Yerusalim odote ko Kudüs kıldınge. 2 rekat ya namazı amen ya da açlo yek namaz ya tutar amen da avdiya da va praktikuina ya ama interesantno slučka su slučinova pe gerepesko peygamberi ovda ke džalako akava interesantno ke džalako više sfere ko nebesja ke džala ke pravila beleske udarataro prvo nebo dikela Hazreti Adem aleyhisselame interesantno čitinen o hadisi o Hazreti Adem na pencerele peygamberi vakilla Tulisyanı peygamberi Muhammed aleyhisselam. Meto vafsine dote Hazreti Adem eske kava kirafsine. Ey Adem, pa nadiklanli me ko ekilum imamitele ko Kudüs kıldingü. Nadiklanli soğana puçya mandali mesim o peygamberi Muhammed aleyhisselam. Meto vada puçalı. Yani interesantno ya. Doborom da te nas spoina kala istorije, doborom da te našitina. Pravalen mena keravataro je hadisila. Me keravataro kitapija. Čitingjuntaro najharica pinga kitapija o mirači. Džijav desutno miro vreme, sarandu, 3 sarandu, štar beržizima. Sarandu, 3 sarandu, štar beržizima. Me čitingim najharica taro pinda rivaezija kava. Najharica pinda rivaezija. O hadis taro mirači. A kva sine amenge jektari najšužo dersi su postojnjava sine komare berša sar imamija. I svako je koji ka vakiral sine nešto poviše, sine najšužo mirači vakiral taro hođalarija. I neke čitingim sakala, i sekoj različno nešto vakirga, i sekoj nešto dodajinja, eke aljumđi koja kava dikige. Prvo kıldinelo Hazreti Adem aleyhisselam leya tele namazi, upreket pravola peleske osema, ne pencerelali. Allah Allah. Dobro, hođam, akana me hari kava keram nešto, dekana, da bi jek filmite kere, trebalo to hari drama. Това хари интересно, това хари нели, това мен амен колкули да хари ама е фантазие. Кана стварно морате да крев дека визуелно шукаршунгела дева о пейкамбери имамитано хемстао кола пратимена ле о пейкамбери. Абсолютно, емотивно. Emotivno, bariakeribe, voзвишибе пейгамбере, соске на неа вер, апсолутно амен, јадава ујдинела која маре калбија, амаро джемати да савко нешто мангела те шунел, јадава да шунела амаро джемати, јадава, а да те емотивно почнела те ровал, јектаро најбаре муџизе. Правален, джанена ли каске сикавала пе муџизе? Муџизе насикавала пе верниконге. Затено верникија пакјана. Муџизе сикавала пе неверниконге. İnşallah Halil'in masaman gavati bakara. Halil'in miriyakaya delini godi. Na Halil'in. Ka Halil'in yekdive ya. Yekdive kavin olvadive ka Halil'in. So bakara. Anda te kıldın gerga. Mamuk so kıldın gerga. Kana angeleske yek çaşka vinoli, alkoholli, nađena so. Angeleske hangi so hangi. A yek çaşka tut. Te birine lo peygamberi Muhammed aleyhisselam. Ovda birine la lela tut, iyo da te vakirla te birine seno alkohol, tiro ummeti ka zalsine ki zabuda. Ama streke amaro peygamberina biringja o vino, na biringja o alkohol, ne? Aka, despasinjame. Neyse, kacal koyuşu svere, kosema kadikelpe peygamberen sari. I sekoj piri vizija, sekoj piro vakeribe, akate izmislinja hem vakerja. Hem svako je režiseri po-interesantno, po-emotivno kerge. Akate isijek vakerive taro, deko Hazreti Alija da ikrovaleske komirači. Naša vola piangustiko peygamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Isijek rivajeti ko kitab. Isijek rivajeti akate deka ikrovaleski... Naša vola piangustik i ket kunila peleo peygamberi. Lavi ikrola koga putuinela e burakoja, deka lavi ikrola pa morati kal piangustio peygamberi, frdol ko lavi i
Агяре дал И могуш. кара кело е ангусти кој рангело пегамбери Мухаммед Кој ранелате, кој има малија. Значи, Али е по-опасен от тебе, я Мухаммед. Али е англедер си не. Камирачи. Hazreti Ali si ne. Po-angleder. Akava da isi. Tamam. Meda akava hava. Meda akava hava. Сарсој туменге кисинија, ки софра чивдо различна вкусија, различна традиција, а јарда не надува традиција, ме дадува хава, читинава, ама дали пак јава, дали ја дава ки ми годи хулева, ма дава ја вернеш. Ама а дава китапи читинава, а дава лезети пробинава, ме дава керава. Читинен шииска китапија, читинен сунниска китапија, читинен селефиска китапија, читинен мутезилиска китапија, читинен христијанска китапија, читинен јаудиска китапија, читинен та читинен. И само од вас сока читинен кове, тега ни тумари годика халјо нешто. Кадикен, и кет саме акава читинџу, валлај хава туменге совол, ме кава, канав туменге китрајка, сар о Паулос, гелоко мирачи, екетано, енциклопедија и куранескери, о Паулос, о исто мирачи, овда гело, дикљапе едемлеја. Христијанско. Und A. Значи, сара кате и копи, а менде да комусимања, о исто. Нема никакви разлика. Манглумо това, јек дивете преведина, ко христијања, о Паулос, сар гело ко мирачи. Сар дике, со кергја ко мирачи, ем со дикља ко мирачи, ем амаро пегамбере скоро мирачи, кадикен исто нема никаква разлика, ко христијанство и муслиманство нема никаква разлика. Јаудиско митологија читингјум, хавату менге сово, јаудиско митологија о исто араклевала. Иранско митологија читингјум таро мирачија. Валлахи, лейнде да исто, und A иси. Исто, нема никаква разлика. Значи, сариненде. Кој исто начин, јек пренесимо, јек приказно. И аменда матова потелелендер, аменда да ја приказна лаја и туменге анајава. И којаиве ко мирачите тие стекере лафи Аллахеа, јани од Джибраил да акате попала лестари кловела, прескава керги. Попала лестари кловела. Јани попале соске кај со какволо пегамбери од Джибраили нас минала текувал. Теку ја од Джибраиле ротека табловал. Харица употребинен тумари годи. Сар се употребинен на тумаро желудникот, хан маро, а јар тумари годи да употребине. Сојо пегамбери јакана. На кавѓа е Джибраиле. Поваро, поучо, поистини. Сојо пегамбери. Е кваш девелви. Или па девел. Сашто ја менге ко хадиси аракло. Кастар ли акава вахи, кет правјао и перда, тутар лава ту ке дава. Тутар лава ту те дава. Пегамбери пучела и хазрети е Джибраиле, кастар ли акава вахи. О Джибраиле алейхиссалам скоро. Тутар лава, тутар дава, ту ке дава. Естафирло, значи девел керге пегамбер. Каја приказна на Кавген. На Кавген е христијанин. Ја далеске да, ме никад насава е христијанин гере идеологијаки. Него ли, тажно си умире исламеске. Разучали се, но си умире исламеске. Сара маре праля муслимања, исто асав колешто и силе. Сара мен туменги асав колешто садингем ко тумаре годја. Сара мен туменги асав кој паќа и ведингем. О христијања ке се не пуче соске добором возвишингене Хазрети Иса. Соске добором барја кергенде. Одговор едноставно сине исто сарамари муслимања баш о хадисија со ова керген. Амен на сине, амен nije ти лошно нешто, амен на неамен лошно, само сој о авторитетиле скоро те барија кера. О анавле скоро те барија кера. О величанственост ле скоро те барија кера. Ама добором барија кергене Хазрети Иса со девел керген не беше. Аменда, кет ка пренесина јеке алиме, кет ка почминате ке на таројека алими, а камар нека приметине на маре муслимања. Интересантно нешто се случило пеко муслимања. Кет ка кера лафитари Бухарија,
Prvo morate objasniti le skoro emotivno, to jest le skoro ibadete, skoro kobor sine ibadetlija manuš, kobor sine pokorno pire devleske. I so i kalajve taro manušikane svoja. Ebu Hanife kalajve. Nalmatela i Buharija, Ebu Hanife kalajve. I kalajve taro manušikane svoja. Yani je ki ekrat kola sine, kijacija, džiko sabah yek hatma kerelasine, rakate nasovolasine, yek abdezisinele, enyalarda şu enya potiye devledik lakosuno. Yani kergata kerga. Ja men prvo vozvišinaja. I kalajale ta romanušikano svojstvo, ja men posem kava kera, šajli tu mene Ebu Hanife atečive. Kova celo život oko ibadeti na kakja. Yani manuš nasukja. Svako rat hatma kerja, hiç vofto nasukja. Amen, prvo, agar počneja, tu mengete za mangen aliment, agar počminaja te barija keralen, kova najbaro falč keraja tu menge, kova najbaro katastrofa ko monoteizam, ko teuhidi keraja tu menge. I kalaja len taro manušikane svojstvoja. Ja gana mi tu štate kera taro mo papo lafi, i te objasnav tu menge da kao mo papo, ili mo prababo, Bishuştar saatiya abdeze pirga, bishuştar saatiya namazı kıldınga, bishuştar saatiya zikiri kerga, bishuştar nasıl kya manuş nasıl kya ya? I tu mena kate o koji sine prapapa. Ama mejana, ama naști tu men şayli de kalele taro manušikane sıfatiya, svojstvia. Eki amin agar kergem, agar amin kergem. Yerkana. Jak taro najbare katastrofe mirađeskere. O namazi. Anela menge o namazi o peygamberi Muhammed sallallahu. Yani prva kateteđa. O peygamberi anela menge trimbukja taro. Taro mirađi. Trimbukja. O namazi. Kova uopšto man ne obedinila man. Sos că o namazi tano spomnimo ko suratul ki anguni sura enjato ajeti mislim ko suratul Ikra ko enjato ajeti znači ki prvo sura ket bičalelo Allah ki o prvo ajeti odo te ispomnimo o namazi sine o namazi na vela kombinaci o namazi postoji nela sine pravlare o namazi postoji nela taro Hazreti Adem alejhi salam ama aki amenge vakirna o namazi postem kažako Suratul Bekare, o posljedna 3 ajetija, hem o oprost, posljedn ka ovako sautran. Ama prvo teđako prvo. Ko prvo namazi, dovorom bar izmislotica, a ka ja izmislotica čigja minga savki, taro jaudije. O jaudijeva kirge tamam tumen pakjan ko tumaro miračnuko, pakjan ko tumaro peygamberi, sarka pakjan, mangen, ama maro peygamberi Musa tano, palen pošušu peygamberi, panda povaro peygamberi. Soske, o Musa alejhi selam. Soske o peygamberi ko prvo kod Allah vakirala leske pinda vaktija namazi, hulela tele arakela Hazreti Musa. O Musa da počela les so dingjatuke pinda vaktija. Okay. Miro ummeti advana shtisine te kera. Te miro ummeti advana shtisine tumaro hiç nay te kera. Ya Muhammed, jairam tu kodevel dikte Buhari te dortuke. Yani Buhari namazı. O peygamberi da cala edevles ki jalinola. Devla. Miro Allah. O Musa aleyhisselam mange vaker gel eskoro narodo nakıldinge o namaz. Şani yek olak şeyin yamare narodoski. O Allah da var jalingay peygambere saranda dingereski. Jalingay. Saranda. Ovda hule la ko Musa aleyhisselam pale Musa stop. Kovor. Kela saranda. O miro naștisine. So ja pale miram tu. İran'da o peygamberi. Pale, cevap eski. Aman Allah vakir. O Musa aleyhisselam vakir cevangi. Saranda da miro narod. Palem žalim gale Allah, panda deşti. Sivinja, 3 anda eski. Ama mange harisar pazarluk olicu. Dobo, kaj o pazarluku? Amen da ku islami mora to pazarluku. Biz o pazarluku našti, ne? Huljava, džiko. Musa, palevo Musa puđa soulo, vakirova 3 anda. Miro narodo naše sine. Ča Iran to pale. Iran elape doborom sao so džiko Allah dželle šanuhu na vakir galeske 5 vaktiya namazi
ko svaku jek vakti isile desh namazia. Vallahi havatu menge sobolo hadisi şuna nakana. İran'a pro peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem palem tele o Musa stopirin alale. Stop. Kovor dingatu panç vakti vakirla perakyamak. Taro pinda ko panç vakirla perakya. Palem Musa vakirla. Na, miro narodu na știți de tiro narodu pa panç da. İran. Vallahi ko hadisi akava beşeva. Kela lacan dilo. Lacan dilo peygamberi panda yek putit İran'a. Meda vakirava sarna İran cantu ya Resulallah. Şayka peravusine koyek. Sos ke lacan dilan. Me akava puçam. Sos ke lacan dilan. Sarna gelan palem panda odla pin panç dakika peravusine. Halilen mali. Lacan dilo peygamberi. Hatari. Lacan dilo vakirava. Name više lacan. Znači o Allah na canla amen kobor namaz ya şayte kıldına o Hazreti Musa canla. O Hazreti Musa pişman inker gel. Şayla safki yek pazarlık koyalım. Hocam şayla Allah tedel yek lafi hem tiranal. Akava pişinela ko tefsiriya. Akava pişinela ko kitapya. Na parilinela ko Allah heskere svojstva. Na parilinela ko Allah heskere svojstva Allah piro din dolafi palal tiranal. Piri naredba palal tiranal. Ama amen agava kergemle taro pinda ko pançik pazarlık o. Yani o peygamberi pazarin yape Allah ya. Ya Allah cani amaro narodu slavo kasalutine amaro narodu dunya lučko narodu. Aj perav diko panč i posle više lađan dilo da tiranal pe. Ama meva kerava šteta su lađan dilo. Sar lađan dilan ya Muhammed ya Resulallah. Te jasine barem te peravosine ko duj ili ko trin vakti. Panda rahati ko vasine var. Panç doktere çiğmesi. Ya yar misin ama me. Mirya kaya dilini godi. Ya yar misin ama me. Suske me pučava me godja. Me bizi mi godi na džavangli. Bizi ispituvanje na džavangli. Ko akava men paćan dilen. Ko akava men halem. Beršen car paćan dilen kja prikazna taro pinda vakti. Beršen car paćan dilen ko akava pazarluko. Beršen car paćan dilen ko akava deka o namazia alo ko mirači. Vallahi avatu menge sovol. Jek tikni ne mora profesionalno sorabotka tekeren. Tikni sorabotka kaj mangena kuven kadiken deka o namazi angleder o mirači sine deka o pegamberi namazi kıldinga deka samo pegamberi namazi ya kıldinge. Ima izvodine na menge taro mirači. Odujto su angja u posledna 3 ajeti taro suratul Bekare. To jest negde ca 2, negde ca 3. Tamam, kaj mangena čitinen sarkači. Interesantno nešto. Suratul Bekare tikni sorabotka palema kirava amare ima menge, amare vodi čenge, amare suikljovena kod dersijaka. Tikni sorabotka nega kirava. Ket esbabun nuzul. Ket i biçaldo o suratul Bekare. Suratul Bekare tani medinsko sura. Kedo pegamberi ki gelo komirači ki Mekka nasine ki Medina. Znači, napasuinela, hronološko napasuinela. Odala eti aleki Medina. Nako mirači. Odala eti aleki Medina, nako mirači. A majke amena hva halem. Konezave, tefsirija klasična, tefsirija karakena hva. Korkori, neka ispitinenu ibni, kesirda kjaka slučka. Ovda tano nadala menge čista odgovor jaka lesna. Ja? Evo dana, otrito su angja menge taro mirači u pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Od ova su kristijanja dobinge taro Hazreti Isa. Amen da ka dobina. Na samo tu kristijanja. O kristijanja su dobinge ket mulo o Isa alaihi sallam, ket voskrsninja o Isa. Oprost e cristianenge. Amen da ko mirači si amen oprost. Keren soka keren o pegamberi ko mirači taro Allah hangja tu me muslimanenge oprost. Dakle, keren so mangena.
Tembukia, o prostangea tu menge. Znači, Andre, Astaren, taro jaudijsko mitologija, taro hrišćansko mitologija, taro iransko mitologija, taro hinduističko mitologija, isi Andre, isi čitinen, uista slučke Karaken, koja verda religije, koja verda mitologije Karakenile. Jadava, interesantno mange, ama meakava, ispitingum, kergum, čitingum, na samome i butali mi ja isi akalestarkova ispitinge. Ja reći ko zaključok, ako vas salde šajtovo je ujdurma, ako vas salde šajtovo je izmislutica, ako vas šajtovo salde je iluzija. A sad ko nešto. Kova, odolje slučka ja s vami objasnila, uopšto napasujnila ko čisto monoteizam, napasujnila kod vas o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, mangle amenda. Soske alo pejgamberi Muhammed alaihi wa sallam, alo te čistinela mentaro akala mitologije, akaleske alo pejgamberi. Odoleske da alo pejgamberi, te čistinela marodini. Avdijete alo pejgamberi, te šunela maro miračlukom, Kavakelo sullu ummete. Sullu ummete. Amen ko Isra pakaya. Amen pakaya ko Isra. Soske o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kelja Isra ama kodova mirači. So prišinala asaf ko nešto amari godi, to jest mi godi na hal. Ako je jamaro izlaganje taro mirači. Mora li to točno? Ne mora. Ne mora ni te prihvatinen, ne mora ni te pakjan, ama jegdive, čitibnaja, istraživnaja, jegdive, kaven i kavakeren, akava so vakelga o hođu i meri, džinevljaka, i sire pravo, ama inšallah, odovadive kađi keraf. Avdije, agar amen vakeraja, šajtove normalno bare kritike, ne mora da to miro udar, miri penđera, miri perspektiva, ne mora to točno, me da girati pakjan dilum kodva mirači so sav die pakjana. Znači me akana naštite vakirama ođe, me odmah sa sustiluma kava godi sinema. Na, me da girati, a dva mirači ja kergim lafi kod dercija. Me da girati emotivna dersija kergim taro miračluko. Ama i kobor mahala sine mi godi, ama soske taklit, soske kopi keraja sine taro amare purane hođe, a daleski da mintu menge vakergem. Ama ke diklum taro taklit, ke diklum taro kopi taro javera hođe, ke harica počmingim nešto javer tečicina, te gani diklum deka nešto napasuinela odoleja sva menge opurane hođe ili pa i klasika kod la kitapja sva menge pišinja. Eke meda alu avdije Pavlo Panč ber sevgju tute prvo puti akava te vakerav bute belenca. Dik, hocam, Allah neka nagradi nutru, akale šuže sopeteske, hem akale šukor bučužo izlaganje. Apsolutno carcova Kirgjan me ne bi stvarno dodaj nameni ništo sem jek. Diken, ako na obratinama baš i sam dikutne, ako konisavo slučaj na ne zadovoljna ili misli nenade kao izlaganje na ne tačno, neka len, neka kontrolirane, neka istražine, neka dikenari barber perspektive, neka bešen, neka inhalirine nadva, neka reflektirine pe, neka znači... Akceptirinava da neko su na nete prifatine. Valba ne akceptirinava. Da je to apsolutno. Hođam, iskrihari vreme te da 10 do 15 minuta maredi kutnenge, znači ake sa... Puske girati beda pakjandilum kolengoro mirači, sa sova pakjandile. Da, pa same. Na nema ni samo protiv akalestar. I na kom ništo na kritikuinavalen akalestar. Ni na mangava te frdavlenge lafi akalestar. Meda girati pravale nakava kergi, mama avdije meningumman. Avdije, ja ver nešto mi godiva kirala. Ispitovanje, mir inteligencija, nešto ver kirala. Ajdete, dokoliko istijame dovokaša ipate da prostor hari baš oprašanja, sojtane pa nekputika napomenina na neprašanja, znači te postavina okola su van tari tema i tani, abdivejtano mirač luko, slobodno šajte putem, znači tumare prašanja 10 do 15 minuta, torom mirač luko, kad zamoljnave redakcija, hari oprašanja te rodel, a džitogaš
ка джав кој прашање кога со постанѓа амаропрал о Курта Казим, вотела агјаре, а што рикав коте сине само. Мора канас редакцијата замолина, овда харите контролираното теле, значи прашања, туме шајтумаре прашања те пучен па најпути. Со вала е аетеја коте вакерала Суретул Исра, мислам дека аетите, но коте со те објаснила пе Алла добока дурита не сардуи стрелка или ек стрелка измеѓу о пејкамбери тај Аллах. Сарсо амен халјоваја дваје. Која аетија да вас шајте денони? А два аетите, но ко Суретул Исра, мислам дека е тано, коте ајде ка подсетинавто да те на келала лафи Аллах естане го келала фитаро Џебраил алейхиселам дека о Џебраил алейхиселам тано на о Аллах него Џебраил алейхиселам тано значи да вакова со делимела не само ек стрелка значи добока пашеа вене пејкамбере. Дали че нека на кој ко Суретул Исра и која вера аетија мислава иншира кога бакана точно ки ми годи навола мање кајтане, ама џанава, дава воопшто на не е. Ја. А дава воопшто на не е мирачно која потврдимо, воопшто на не е него одовајтано ко и разлика, само те хронолошки те чивен, хронолошко чиве таро кисура 50 пинду 3 ташо таро јекџи коде шофто, одото објаснила окери белафи хајри одоте осилидатул мунтеха објаснила, емо каш објаснила бучука џанава. Ме бива керава езбабу нузул нека читинен таро дла аетија, кади кен дека одлатане прва почетна аетија таро е пегамбереске Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем еске е модоте керала пелеске лафи таро јек кериве анибе вахи е пегамбереске. Омирачи од после мавала. Ани хронолошко воопшто напасинела. И си разлика овто джико е ња берш одоја сура джико Суретул Исра и разлика таро езбабу нузул. Хронолошко те испитинге дека кади кен дека дава воопшто напасинела, него одватани јек и вахи Дикен, о пегамбери, а кава да мангам те вакера, о пегамбери јек пути на кергја Исра, о пегамбери на кергја јек пути мирачи, о пегамбери кергја повише пути. Јек, на самамар о пегамбери, са о пегамберија. Ола, ко свако ленгоро вахи добиве, ко свако керибе лафи Аллахеа, ола кергје мирачи, ола кергје Исра. Ја далеске да, амен насминаја, а кава хадисија, каја случка, со диклапе е пегамберенсар, со анѓа о намази, со анѓа о опрос, со анѓа Суретул Бекаре, со кылдинѓа сај пегамберенге имамија сине, со гелоко Меџидил Акса, емо објаснинѓа о Меџидил, са кава измислотице. Тоа е религија. А ке дикава дека и казамолав е коле режија, па најпути, значи кала прашање со мукавален мати калемпе, соске нашаваја прашања, агере, па најпути далека шајто објаснилпе, соске амаре пути не да објаснигена канако акава теко емисијакоро веќе дујтри пути напоменингјан баш о намази, али аке па најпути ка одговори на па најпути uz dugo poštovanje. Сега јек пути, деамен јек могуќе сакава намазите објаснинако. Ајде те објасниле со ке уги. Накате, него как те кира јек емисија кале намази. Ама намаре муслимања о намази на џанина ја. Бари штета, а кад лестар лаџава со ке си му хоџа. Бишу панч бер си му хоџа, на објаснингју ме манушенги о намази. Бишу панч беш, хоđa loko. Бишу панч беш уклјовава кодеја худба, не објаснингим о сатова кера, о темелје намазе скоро. Не објаснингим о коренје намазе скоро. Не објаснингим о срже намазе скоро. И си имаме проблеми кои апсолутно се скедија кана. Хоđam е намазејатано панло Амен џанаја тари историја да начамаре порендар да кола со пренесингја гере дека панлојтано и мираче панчракјате намази. А да вари е проблем, е ка измислотица, намази си не англедер. Аки, а дали би требало тоа одговори мој кадре скоро бајрам. О пегамбери намази кылдинала сине.
Wallahi o pejgamberi namazi kaldin Allah sine. Ki suratul Ikra yani ko anguno ajeti su avala pejgambereske. Enja to ajeti li deš to ajeti odote spomni nova po namazi pejgambereskoro. Yani angledero mirači. Akava kera Allah. Hocam, postoji nekoliko Kur'ani azimušani o panč rekatija. Aj to objasnamo. Harica kratko. Inshallah ka haljoven. Ama me džanava de kama miro džemati, ki miri džamijaka, profesionalno džanava. O namazi ko Kur'ani azimušani tano spomnimo termineja as-salat. Salat značilo ko prevod duva. Tekere duva e Allaheske. Na ne adava namazi so amen janayale so amen akana aksarte ket keray Allah fitaro namazi odma amen kiamari slika čivaya adava kiami rukju secde tesbih istitaj tekbir ettehijatu isa akava redoslijed akava čivaya akaya slika odma pojavinula pe amenge ko kiamari godi šukari akaya slika te pojavino pe ama poopširno trebala nešto te pojavino pe poopširno namazi tano dua molba e Allaheske dua es-salat ko Kur'ani spomnimo dua navakelua namazi amende ko bosancija tano andotaro Korani čip ili tari persijsko čip namaz dodeka ko arapija namazi nađanena ola džanena es-salat ko ako prevod značnula dua te kere e Allaheske sao pejgamberija kerge dua. Sao pejgamberija isile nijek srški dua. Wallahi. Sar taro Adem alaihissalam, džiko pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem jedinstveno ibadeti. Sonane menimo jedinstveno ibadeti. Kova temelno tano džavdija menge prenesimo tano o namazi. Wallahi ala tu menge solo. Aki gari. Kiyam, rukju, secde. Te amena kala trimbuka isi amen. Amen kergem o namazi. O glavna farzija yeke namaz eskeretani kiyam rukju em secde. Agere. Hocam namaz Karakaya gidive akava sa ayetin sa hadisen sa kobiyasina o panç vaktiya o duve ko namazi so čitinala pe ko namazi so kerala pe ko namazi molinava tu men denma yek put yek mogućnost akaya tuga sova kerena na neko Kur'ani o namazi i si ko Kur'ani o namazi sarta kaldinal pe. Agere. Baš o namazija kak era ekstra emisija. Jeka emisija, ama сега джанешке обтресимо сунтаромире. На ето причината више. Janava дека иска проблеми танда. Па курке кај кала ми протеза шај поактивно те ова, зашто искаме повише темете ке Рамафи. Добро и приближила педа го реко се Рамазани да. Значи адалеске да требала нели ковала ми повише програми да рамазански кидева. Значи о намази таро Адем алейхиселам, хаджи камаро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем исто намази, на не мисави промена ко намази. O pejgamberi kıldinga namazi, angleder o miraçi, o namazi navala ko miraçi, o namazi avala angleder o miraçi peygambereske Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemeske. Gere. Tamam, isi manuša so pakjana ko miraçi, apsolutno na ne girnava, džirati me da dava kedgum, me odoleske da na avdijena nete kuavko tematika kana moralno miri perspektiva, mirova kerive, to vol točno. Ne mora to vol točno. Ne mora. Hvala, ne mora. Акава последно прашање када суске дикава дека на не повезиме темаја, значи амен наманглем о намазија те образложина, него манглем о мирачлуко, значи дикен и тема, а далеске ка покушина па непти самар дикотненги те повучинали па рептики тема, те джанен со и тема на мирачлука на о намазија. Намаз сама реч намаз, а вламги таро Кореја. Ходжам коригирам ако нешто ја верува керава. Значи салја амен деко босанци, амен деко роба употребим да намаз, ама иначе салја значи ладу. Кигер. Значи аква какера екстра емисија кој со какело пела фитаро намази, тогаш кашете последното мен тумаро прашања баш о намази. Доколку и сите ме прашања, значи тумаро пучиба светано повезимо е мирачлу која ша е слободно те пучен, а ако на нетумен онда мангава само јек Selam ittifaqçı samare dekutne meke izvenama bate zamerinen amenge soske mesija već sati tekvaš ki emisija maglum te dav doboka prostora ako samo je kvaver nešto tema
кратко со актуелно и сјамен нели баш некоја попис. Хоќам ту сар мануштаро исламско вероисповест, јек мануш кога со интегрири моја катеки Германија, јек мануш кога со стварно значи ситу интеграција значи ме амен џанеамен сар советнико да сар мануш кога со итано бизнес керола, значи доста интегрисана катеки Германија, бершенца живине, никад не дозволинданте живине таро меакова калаб мангака на западо, никад не дозволинданте живине таро социјално или нешто, значи увек сеанси не интегриримо код вас мисло. Школе да гелан саве на разна семинара да значи германска институција, џанава дека кереа исто доста ероменгеда, значи и ангажиринето да падалеске опучи бамбро, ама недавно и неамен чак јак радио емисија коте со пофалетаро германција да винге, поточно ту, котро излагање со Кергем, со исто а Канада какера ко радио, да. Падалески Џанија требала си ек Новелова награда, дали бистерним сар ек Новелова награда по радио те добина, ек тари најшукар тема, англидеш тарли панч берсино, ова интересантно, постојала пара ко интернета дава, ама себе питаро сиријанција, аме начинем дујта ко ектаро најшукар интервју ки Германија вашо около сине. На неа катеда шајте добине Нобелова награда ко радио Дисбург Дисбург адапту и Нобелова награда. Хоќам јасна акава пучиба, суске ме сигурно сум дека амаре дикутне сватинге доста, ама мангавате разјасниналете шајте ова чисто. Дали негиринеату омирачлукот. Суске буџене катеа кана агјаре халиле дека на негиринеон мирачлукот. Аке кратко ако шај само па најпути те објасни. Апсолутно на негиринево мирачлукот. Ме паќава дека пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем гело повише пути ко мирачи. Ме исија калестар ајети ја мен насминаја кавате те негиринален и на неамен нисаво сила калестар тари негација. Амен паќаја ко довасо амен ге о китапи о Курани хемамаро пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем потврдин ја лескере праксаја. Ама на пакеја кои измислотице кова и чивде аменге кои ислами, на пакеја кои измислотице кова Аллах аменге таро јаудие, таро христијања, таро јавер митологије мешимо исламија кова авдија аменге улесар главна тема која маро ислами. Ама Казамо те му кел харе опрашања суске на нашено опрашање и после два наштите пуча. Аке памтин јума дава, дали о пејкамбери сине телесно или духовно комирачлуко пучибе? Нормално акате си баре расправе машкарко учењакоја, машкарко сунниско учењакоја, само те куѓам. Значи машкарко амаре сунниско учењакоја и си разлике, е група вакерала телесно, е вакерала духовно, и месјум тари одеја група кај со вакераја дека пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем гело духовно ко мирачи, телесно на гело. Добро, аки мена динама дека се аргументија ем соске духовно гело, али си аргументија дека соске телесно на гело. Добро, аки мена динама. Ако треба те халеван дека пегамбери гело ко мирачи. Ама повише дром, наадава јек дром со амен пенџараја. Да. Па сао пегамберија исто геле. Ме надикава не со опрашање, најверојатно и редакција да нешто надикела каде суетно повезимо кале темаја, па далеска киренама кодова последно, ајде трикав саво суетани ти мисла кој керова пелафитаро актуелно, а мени семен актуелно нечи попис са окола Рома, кола Словенатари Македонија, односно со исилен постојачно државјанство македонско, ака не силен двашај, па нели еква ко дежбеш, те декларирен пе са Рома. Коветното мишлење сар јек водиче џамијакоро, хем јек интегриримо мануш, дали требола текерен амаре Рома одова. Кратко, само магнум те користинав, те вакерав дека истилена ла могуćностија и си значи апликација, ова нека кој со сар мангела те покренупе са Ром, шај коментно те ступино ко контакт манцар, а мека упутинавле, значи сар функционирала да е апликација кабичалав, значи директно и апликација да теле, така да тоа велена два шајпа, значи те декларирен пе са Рома, им повикуи неа да саринен те декларирен пе са Рома, баре промене ковол,
доколку амен бројчано акате по баре коа, нели? Па хоџам, ајде ту ако шај краткото објаснине дали амен ге важно попис, дали требало телатанко попис, ем колајтане амаре предности тари диаспора доколку амен декларираме са Рома коа попис. Апсолутно, накратко, амен сием должна и амен натребувате гарава амен или па те нате интегринаме оте асимилиринаме на смина ја и амен сием секогаш јака или подсврста или па посилна ке заедничко кога ќе рамен со ски сием Рома ем повишето машкарамен декова. Садо дека одвоинајаме, садо дека расцепинајаме, садо дека количинско тикнесием ка наштитуваламе ни само право, ка наштитуваламе ни само гласи, ка наштитуваламе ни само респект и машкар која каја средина или па машкар која каја цивилизација. Те манглем шукар цивилизација, те манглем акцептириве, тега ни морална сием, нарочето, без онда сака. Нарочето акала Рома, кола тари интелектуалција те пријавинен пе соскетане Рома, соски буд аменге потребно какала моментија, а савке манушати те изјаснинен пе соскетане Рома. Хоџам, овсе сто баш и тоа излагање, па најпути те спомнинав, сао кола со мангена, значи те декларирен пе са Рома, нека пишнен манге приватно, или па ме кабичалавленге одма о значи линкија кој те со шај те пријави немпе и ако силен пучибе нека јави немпе манге па да вака шај значи те поможнавле и ке апликација те перен. Бути важно, сарсова кергама роhoџада, ако манга ја амен да ке диаспора нешто ромеги те кера, оправија те родамаре правија, значи и un центрум ја те правгион, значи манушако те со амен кај керамен, амаре правија школе, амаре чиптово, значи презентири ми ко наставе исто школско наставенге да, значи ред да ја вера да буке со акран намангавате, значи ко корисе временско намангавате лафтумен да бут време, со ски тема си не скрос ја вер нешто, ака не ира наја, ајде како диско пишин то прашање, ако и тано повезимо, па ќе капуча хоџада мато Јекте кваштати си е, Џанава, али иско пучава мамук мазани, молим те постен кава прашања да веске кана. Ајде, уз дуго поштовање како дискоске, пиши па најпути па качитина. Хем хоџам бути важно па најпути те напоминна, значи ала апликацијата не бути едноставна и си ефта те вакерава кана прозоира кога со правион. И ко приликата не доста едноставна, шајте пријавиненпе, односно те сарино около телентанко ако попису и селен матично број, значи или па држављанство тари Македонија. Ајгаре. Таро како диско, кога не читнава нешто, наџанава соске. Ајгаре да, хоџам манге пандајк пути баро мило. Парно авдиве со Керган Лафи, синејаме доста дикутнеда, дикава дека доста джене пратинге акава шужо информација која со довингем тутар и надинавама дека која вера амаре емисија, па непти маглум само те навединав дека авала о Мубарек Масек Рамазани, коте соковаламе почесто амаре исламско. Како требате спомнина о шејтани пандајек пути, па после мишале шејтани, да. Джинија те кера лафи и симанијети и после шајаве слободно теме. Акио како диско, мада одговорен гјан акала прашања, але јаке пандајек пути опучи бајтано омирачи дали дисаво муџиза или фантазијата? Ма не муџиза. И муџиза си кавала пе само неверни конги. Аки, а дали ја да ме мислава дека кол задоволно како диско, а манге начело ништо ја вер, аменка адва со обечингем баши о одговора таро шејтани, дека два какерале, ка поновинале, кадека, значи пред о рамазанско време те кера да вас оске рамазанско време и си сигурно ја вер програма кој те со ка фокусирамен ка ориентирамен, така да најверојатно ќе дуе куркенге кадека те кера савке емисија кој те со ковол одговорено прашање таро шејтани. Хем кадека те кера емисија сар со вечингем таро намази тавитеша јек заувек те решина проблеми таро намази. Ајке ѓаре. Хоџам манги начело ништо ја вер. Стварно те захвали нама туке ко анавтари купно редакција, ко анав мро лично, јек селамеџи ко сама реплира сојтане таро ика уер дизелор, амен кади камер. И
Иншаллах, Аллах нека наградимо пут чамен те максимен те фамилија акале шуже сохпетеске со денгенав дие со извонган време. Хем ако сменавате приметинав, те вакерав, те навакерав. Назнава со. Изгледи неа са по-феноменално, по-фриш, по-свежо. Нормално кера е харица спорт, не? Добре, што? А ќе официраме. Кенаме нон-стоп ко Фейсбук е шеткоја. Значи, прастава и екселяме джико му бручети да шефко джико са, маре дикот некола со диклjamen, сарсова кергиум, воламе на два шајпа, значи, Kodika i palijek do kurke sigurno kolan pa neke emisije koje su kao bila slušano, pa najvjerojatno odgovara kola su obećingem baš još šeitan. Selam isari lenge, ovim sa ste sevgiu, inşallah Allah neka dultu men rahati rat avdije. Amin. Barabarku mense, barabarku mense. Akir, pak je vam dikutne pandajek emisija sineka ja, taro islamsko veroispovest, o hođa Imer Ajdini, Kirgjala Fitaro Miračluko, pejgamber skoro sarsine sosine tari javer perspektiva sar sosien tumen siklete shunen imena dinama дека тумен акава сака бешен кере ка рефлектеринен коркори тумен ка починен значи те размислена калестар ка истражинен ја герда кавен джико адава те веруинен хемте джанен дека иси и јаверда нешто со требало мануш значи те дикелтари вавер перспектива апсолутно барвали па ислямско или религија кој ако дикетаро повеќето стране. А да васујтаното повеќето стране со дикешај само тоа туке усвари те на шкодинела ќе ја рекава кера. А со на шкодинела манушеске шајтово само корисно. Значи нормално, а да леске да вакерава повикујнавато мен повише истражнен опрелетаро исламско вероисповест нека истражнен, нека дикен, а двајтоно барвали па. И шајка венко адева кова со нели тумен авдиве на не тумен ги добока јасно. Манги начало ништо ја верте, захвалинавам само джеки редакција со авдиве значи контролиринге со контролиринга о коментајра. Те захвалинава тумен ко со споделен акава лайв тајкала програме. Исто те захвалинамо колема нушенге кола шукар коментајра мукле, кола авдие значи подршка денге максимално, со пратине на мен, манги на мен, поштојне на мен, је баро овсасто ленге и па најпути повикујнава саринен кибари маса. Баши о пописија. Пописија кола со трајнена. Джико, 21 април. 21 април значи повикујне са амаре ромен, кола сој тане тари Северна Македонија, значи тари Македонија слободно нека контактири не на мен, а мени се мен значи дала могучност, дала капацитетија, те поможи на амаре ромен, те поможи на линко апликацијата перен, добине на линки амендар и си надлежно контакт перзојна, кола сој тане поставиме тари група аваја. Значи, кола сојтане биштар сати е значи достапна. Са кала броја, штар броја и си е кадалендартано чак преку месенџер, ка овен споделиме ки ми страна, доколку требала туме ги помош, шај слободно значи те обратинен туме джи квадла броја и да тек овен 100% сигурна поможиме да ви те шајтуме на кала апликациите перен. Повикујне от мен ки маса соске акава, акате на нетан више за себичност или па нисаве јавер лична интересија. Акате келала пелафи само амендар таро рома. А далеске повикујнавато ме ки маса, то вен значи ек дело таракава попис, окола мануша кола со дараната по идентитети, те сикавен на непотребате даран, со скакветено апсолутно и когнито, значи нешто кога со на нетеджал, те дикелпе кои адава попонинѓа него джала директно джико Завод за статистика, значи ки Македонија и јагареда а дала податки а чона ленде датабазата кеда таби те шајте ова тај са аменда укористиме акате ко ки диаспора да лестер. Значи амбасада сар со кергем кола мешај мануша маро која со какелут ки амбасада бути ки македонско шајтовала маре мануша, кола со акате ко могучине на маре максименге наставе ки романи чип, коваламе на маре југн центрум, ја коваламе на маро, значи, национално
просто era кола слушаете амаре култура, амаре литература, значи амаре театарија, амари ношна, амари играорна, са калајтане јек делота радава, кола сока поможненаме, значи обројке. Далеске вакераваем повикујнава сарине, не себично, те сподели ненакла информација тумаре фамилијенцар, кола со живинена АКТ ки диаспора, и околе манушенгера кола со живинена телеки Македонија, значи нека контактирине помаре манушен, помаре фамилијен со итане ки диаспора, и нека објаснине неге козмитано важно акава попис. Повикујнава па непоти саринен ки маса. Ајдете уедини на мен, ајде си кава екипа, никаске ко корист на неакава, а квајтено само аменге лично ко корист, индивидуално, да би тај са те мукај ек шукар тај са амаре максименге, амаре генерацијенге со авена, те шајте наладжан дека тане рома. Значи, тоа е на мен амаре правникија, акатеда ки диаспора, тоа е на мен амаре доктора, амаре адвокатија, кола со накаладжан те вакирам дека тане рома. Саакава, абдиве, шај амен, или па до 21 април, шајте променина, далеске повикујнавато мен, па не пути овен јек дело тарокава попис. Акава попис тани шанса те промени на и ситуација амаре роменгири. На само АКТ, него ка промени на паралелно и ки Македонија. Значи, ко содуи тана и си корист. Хем амаре фамилие со исијаме ки Македонија, хем амаре чороре мануша со итане ки Македонија, а истовремено и амаре мануша АКТ да со вешено рома, значи ки диаспора. Далецки повикујнавато мен, доколку исто мен пучиба, слободно пишне маге ко приват, а ме обичинавато ми ги дека кој им поможи метаро секоја страна. А мен са РИЦ, значи са организација, парламанде бешена панда бут амаре ме колеги, кола со итане исто лада, значи лелепеска кала обврските поможина, енту мен ги ка поможина. Сарине ка поможина, таби тешај и бројка, а кава пути то вел реалистично. А кале број кенцар, значи ка шајте омогучина амаре роменге бут. А дава ме обичинавато менги. Добо камандар, мангалото ми е шукарак, овен са сте со сиенсине, значи ек дело тарекаја емисија, хем Джико Дикива. Поздрав, хем, окират. Тај са коламе најверојатно пале, кој втол сати, кој тано наджанава моментално, али кој вен информираме, значи и преку о социјална мрежа. Шукарато, Аллах нека награди на мен. Овен са сте со сиенсине. Thank you.